Mai ka kwai na tami ton channel ka riu laudare, asai July tarik chui na tachat kum sing na chui na charuk. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the Call. Infal July tarik chui na chanai, Jeribam ne Jerikat ka Assam's Kasar District ka security convoy Rongmei rui, truck khatni thao phuk mai gari ching khat inbu infal panu magnading bam thi tuna lumnup mai cham rui. July tarik chui na chanai Monday khau ti thai kan the gari dai minun chang dang khau ding bam gai me re gari intia minun national highway tamru na chanai khau tat ka lu khangkung mai ti law bam thi tu na sa ka ne national highway tamru na chanai khau security escort ka singrao me rui manipur gutni me gari nun khangkung mai ti law bam thi mi da khau gari haiting meeting me khau ka singai ku na bam me hai rui highway khau ka chok mai ti law bam thi tu na sa ka ne security escort raw me ru convoy akhat khau gari phakhat indiu bam mai dai asai thu phakha ringu indiu tat bam tong the kum bam sini traffic pressure hai inbu ku na bam di kum na security arrangement hai gaiku khangka ge nai na bami tu na sakani intaw hai Central Reserve Police Force tong 8 companies roi convoy duties khang thaulo na bami security escort raw ba mai blung khau national highway tamru na chnai chang siran kai na bami khau infal to jeribam kak hai tatkalu megan paina la bami pot phung mak mai truck infal kharoi jeribam kilometer phainai chui na kanai gut mai hai asai daw zang ne nai khori nai thum ngan la ba me kum na pot phuk mai truck jeribam khori infal pat mai rating me ka thum khori pangu ngan la ba mi tuna sa ka ne security escort raw mai ri truck nun dai zang pangu khori ru ngan hai in khwan na tat kalu ba me mi da khaw security convoy ri thau khani LPG tankers khang priority tilaw ba mi tuna sa ka ne Transporters and Drivers Council President Hizam Ranjit Rui Chamla Mikhausa Indao Kan Mikhau Traffic Blockade Pat Katup Mapadba Me Hai Rui Pochai Phung Kaluba Mai Gari Nun Khangkung Mai Tilaw Bam The Kumna authorities Rui escort Sing Hai Tigai Kulau Khang Zang Hoi Kane Khani Highway Dong Si Me Kan Goi Hai Repair Sulau Khang Ni Appeal Sukane Infal July Tarik Chui Na Janai Manipur Sterling BJP MLA L Susindro Metai Rui Sunday, July 3 chui na Churukau State Government on Function Tiekta Pianmak Mai Indao Kan The President's Rule Ngan Laukan Mai February Tang Administrative Performance Sai Paina Sikai The Tuna Sagani Susindro Tai Khurai Assembly Constituency Khawre Kukan Mai BJP MLA Kumna Tatkan Mai Former Chief Minister N Biren Singh Gan Khautai Minister Phunglau Tongi Kumna Intao Chief Minister Y Khamchan Singh Dong Administration Ti Hai Pianmak Mai Indao Dat Na Bam Tongi BJP Legislator Thelai Na Government Function Paina Rau Kai The Kumna decisions making high ministers katit na mai rui tan pat ti mai thu gongtang mak mai azu nai the tu na sakani elected representatives nun ta selected issues kauna council su the khani guide my governance process khautu ti ka zaw makhi tu na pian mak mai indau kane tan governance standards sai pai na han kai the kumna government khau kalai me ma gi thai Bharatiya Janata Party khawre tat padnu mai lat bam ngan na sakane Tamenglong July 3 chui na chanai Manipur government roi Duran Cup inaugural Khumalampak main stadium in Falkau tatkai ni mai July 3 chui na tacha Tuesday nung half holiday kau pat kan the Manipur government roi tipat kan mai order kau tai half holiday hai government offices educational institutions public sector undertakings corporations khani state ong autonomous bodies koi khang kazau the tu na ti thai kan nei mi dong la ding tai government employees khani public koi roi group D opening match state rivals Trau FC versus Neurocow FC Pelup Nung Zao Tao Gai Kan Diu Khang La Kan Chonge Group D Khautai Trau FC Neurocow FC Rengdai Khani Indian Navy football team ka zao ba me Phai khatam ru na pungu Duran Cup hai Infal khau July 3 chui na tachat khore August 3 ru na kanai ngan Khumalampak main stadium khautat kai bam ni kumna final group stage fixture tai August 3 na kanai nung Neuroka FC le FC Rengdai Pelupni phai khatam ru na pung editions Duran Cup hai July 3 chui na pung khawre August 3 chui na kathup ngan tat kai pni mi tuang cup khaw hai chui na padai teams roi group charuk kasiam launa Kolkata Ranchi Infal Shillong khani Guwahati khaw pelup kai pni Duran Cup quarter final match hai August 3 ru na charuk le ru na chanai nung Ranchi Kolkata khani Shillong khaw pelupni semi final match re August 3 ru na Chikyu le chui Kolkata khani Shillong khaw pelupni kumna final match hai August 3 chui na kathum nung Kolkata's Vivekananda Yuva Bharati Triranga khaw pelupni None July 3 chui na chanai District Administration None re Zaujing Tek le Longsai Partu None District Manipur khaw Kuki Menun re May 3 ru na kathum nung ambush khaw re gan khathai kan mai khani kabiu mai ganai kai next of kin khang
ex gratia assistance ติปัดกันเท ex gratia แต่ led Wilson ทางDolang Chiru Village now Toiret Hai Thanga Khang Dangka Lagru Tikani Kumna Kabiu kan Mai Olive Jatung Kani Orama Jatung Kai Khang Dangka Lakhat Tilaukane ex gratia assistance by Government of India le Government of Manipur Roi joint sponsors Tuangi Kumna Mitong Sianbam Hai beneficiaries bank account kau direct benefit transfer kau direct transfer Sulaukane Mitong Hanover Mungtai Christian Home MCS AC to DC Nuni resign at kai kani government rethai su mai khani kabiu mai ariu kan mai kai khut nun khang in kha lobo mai sian bam hai re financial security ti inbu pong the tu na district administration rate lumgai mai indau kane Infal July 3 na chanai nung hai CM Kamchan Rui Andro Tong Ima Market Kathan ka siam lau mai ta integrate su mai mung khau ka zau lau kani kamai rini Thobal River khau pum kanai ni integrate su lau moi kane mi tuang mung nun khau tai kadai suna Andro khau tai CM Kamchan Rui mai nun khau sa lau kan mai Q2 state khau hai ka tuang mai pat lau kan me sang rikuk mai azu ariu lau thi in dau thu chu sang mai hai nai dat khang chu mai hai government jong Number 1 khau lobom thi peace mark pu khau development go ngam magi mi conflict hai recha bon nun ta khani education don tam pai na ka biu lau thi tuna CM rate sa kane state economy ta pai na ka biu lau the Meiteri kathum kum singne na chui na kathum ma khau nai kan mai lulung dai state khau hai gongdat khang ka siam thau dat pani khau hai jati goi roi ni machuang lau pu tu na CM re jang hoi kani state khau jati tamru na churuk nai me goi hai cham chiu gai na lungdat khang mathiu re karam kho tuna kamai re kariat lau kani CM re andro lam khau inbu na sa lau kan me kyu thu min nam or town khau hai amit chat mak mai na ye mi ti hai kan di mai nun scientist nun re angak na bam tongi Andro haitu nam organdi pang khau Asia khau suna sini ganthai me akhate mi zangremi area khau hai development ti gwanglana pu pau nun tuang cute sing tangak lobam khang ke ge nai the tu na sagane CM re Andro khau hai municipal council dong office hai ka siam lau puni the tu na sagane bye make a way khang kariu lau na CM re dangka kro ru hai sangthau dai thau khang sanction se lau puni the tu na sa indau lau kane Sanapati July 3 na chanai tingkum ru na kanai na mai je Potovai Chapao Minerva Academy FC Under 12 team player Rui Gotia Cup Sweden Khani Helsinki Cup Finland khau pulup kan me khau jawka wangdat kan me khau Astro Turf Ground Sanapati khau felicitate mungtat kai lo kan the Potovai hai pau mai tribe khau ri kumna kakai tai lai Sirafi village khau ri Felicitation program that Gaigan Mete District Sports Association Senapati Khani Senapati District Olympic Association Manipur Rikariu na langkan chonge Kamung khotai SCOAM President Joram Re allow footballers Re Senapati District Council ka mai pungwang lawbaw mai hai pahina na ilathi tu na sakani Gotia Cup Khani Helsinki Cup hai chabon nun khang sunakan di khau kazan ta leng mai football tournament thi tu na sakani mi ton tournament khau Potovai Re inthuk mai rol la na pulup kan mai hai mai goi na zaw thi tu na sakani kumna Potovai Re zaw ka mai pungwang mai hai Rui District footballers koi khau lungning ti thau la pung thi tu mai lumgai mi tai indau kane program khau community leaders student bodies representatives kai khut mai inzian dong su mai nun khani football khau lung lawba mai nun re gwang ka zaw law kani Potovai Re Minerva Academy FC title winning campaign khau goal guide mai cha law kan chonge mi tai Helsinki Cup Finland khau goal padai khani Gotia Cup Sweden khau re goal ka thum cha law kan chonge chamla mai rating kum ru na kanai na mai je Potovai Chapau ta lathan megan khau kamai FC Barcelona khau plup tau khang machut mai na ye tu na sa kani kumnai kum singnai na chui na kathum khau Minerva Football Academy khang plup mak mai ma khau Chapau Roi Hometown Football Club Sanapati FC khau plup lau rai kan chonge Tamenglong ting nai lon Dui luang bu tari chui na tachat kum singnai na chui na charuk lau chuan muak na ye kalan nai na ye ting zin sing bang ting rai na ye Dui luang bu tari chui na chakiu kum singnai na chui na charuk lau chuan muak na ye kalan nai na ye ting zin sing bang ting rai na ye Mai ke goi na king chui na king lau mi khang ta thuan ku mai in dau we asai khang thu chom hai khau ringa lau the in chuan khong ru ma khai ke me kan ri king in sam da la kho thuan ku the